Minista wa ũgima thirikari ya kaunti ya Meru Dennis Muriungi nakinyite ndani ya hospitali ya Kanyakine kuona urotungata bukonekana ndani ya hospitali irani ya kiwango kia level 4 amwe na kuona mirandi itite na mbere ya waki ndene ya hospitali. Akiari Muriungi awite uri hospitali ya Meru level 5 rinjirene ya witia nkathi ya level 6 niba kubangania bura hospitali ya level 4 Meru itia nkathi no kinya level 5. Mutugi Kare aina ribotie. Muthenya Jwanaro waziri wa ũgima wa mwĩrĩ na abisa bange barwangiro kumaja Meru ni bariongete cibitari ya Kanyakine kuona witi na mbere na nkuru kibagitega murandi jwitite na mbere jo wakathieta na wandi ya kwamukira jiba umite thieta. Mubango jwetu ni ati twethwa tugwaka thieta antu bara bakuthinjirwa thieta ici ina bakamama kwa ikyo kuona mubango jo kiumira kwethirwa tukuthiria atukwenda kuthiria thieta riu twambiria gwaka surgical ward yu tomba kwitho tukigweta. Daktari Muriungi ariuga wakibuno kabakuthuranira Kanyakine irimo ya cibitari igitia nkathi ya Meru kwa level 5 diria Meru level 5 iria kwigwitia nkathi gwita level 6 cibitari inya tuganitie pa region cio inya cia Meru. Cibitari imwe ye imenti area kwithwa igiukirwa kenda yomba kwithwa igikinya kiwango kia level 5 icibitari Kanyakine na ikyo kuona governor na concern ye kwithirwa kwina mbecha inyingi muno akwithirwa ke allocate Kanyakine na go pump Kanyakine kenda kioneki kiawe kiomba ikwithwa igigukinyanira kia kwithwa cibitari Kanyakine ni kwa cibitari level 5. Bwa kuongera Daktari Muriungi ariuga barenda kwagirithia utungata bw'ũgima wa mwĩrĩ ja Meru bwithire bwikara bubwega mbere ya mwankene jwa 2027. Twethire Meru cibitari ikwite eni nandi ibo kuona cibitari tayari ichigukirwa na ichigwita ngugi na twina vision ya kwithirwa mbere 2027 na ara twitite cibitari Meru ithirwa is called a regional medical hub. Tuliuga Meru tulienda ithwa a regional medical hub. Muthiene na rikithitie thinere arumirite cibitari je ni barethire bakimichwira ntaira kwero kurari na musukumano jwa management ndene cibitari je between munene wa cibitari na akariba ntoreje na bakwijo ofisi na batweresa kioneki kira bare akyo nto cibitari iti operator ina vacuum. Cibitari ithero ina akaribayo itwombere kwithwa tugichinchia utongeria bwa cibitari iji na utongeria bu nande twina utongeria bu bweru na nande gituma kiri twathiririe na tomba ikwithwa itokwenderea na operation ja cibitari. Report rande to Meru ria kwa rietwa ni Mutugi